Ama egis yigit egissingерби? Qancha ekan bu echki? 20 mingdek. 2 litr beradi. Kiming Hasan, kiming Hüseyinsin? Bu Hasan, bu Hüseyin. Vay maşallah. Tuğandar, assalomu alaykum, hurmatli YouTube görücüler, jalpı mal çarba görөрmandары, саламатсыздарбы? Бүгүн 20-iyun 2026-yıl Чүй облусу Сокулук мал базары. Күн көп, жаан жаап өттү. Биз ага карабастан сиздерге маалымат беребиз. Козу, кой, кочкорлорду баарын көрсөтөбүз. Тугандар, сиздер бирден лайк басып каналга катталып көрүп туруңуздар. Көпчүлүк бир тугандар катталбай эле көрөт экен. Катталып көрсөңүздөр, биз кирип аткан видеолор биринчилерден көрүп турасыздар. Байке алдыңызбы? Канчадан ушу кой? Ha? 32 ming deydi. Yaxşı ekan, o'zi tushiribdir junin bunaki. Bu qo'zi bo'ja, bu da qo'y bu. Qancha bahsi? Aytib qo'yamiz. 30 deydi. Ha, rahmat. Bunaki hozir bozorning ichine girib, ko'rsatib beramiz. Ayay ko'p ekan bu yoqda. Tuğandar, mal sirtda. İçinden de ko'rsatamiz. Bizni qo'llab turingizlar. Bunaki har doim qo'llab atgan bir tuğandarga tereң razılıklar bildiramiz. Ulaqda echki qancha bayke? 20 ming egiz ulaq. Egiz ulaqı menen 20 ming deydi. 20 ming deydi. Embanklar kanalda qo'llayım degan bir tuğandарға QR kodтарды qo'yib qo'yamiz. Ancha-muncha baykelar qo'llab qo'yadi endi. Emgekni bağlab. O'sha anda ketdik. Qaysi? Mana urg'achi qo'zlarni hozir tartamiz. Qana, ketele. Qanchadan qo'zlaringiz? 20-30 liniya var, Landras. Landras 20-30 deydi. Mana qo'zlar urg'achi liniyasi bor deydi. Razileskar, hoş. Mana qanchadan savdo bo'ldi bayke? Oldu mu? 15'ke bunu 20'ga verip koy. 20 mingga buni berib beribdir, buni 15 ga berib beribdir. Ha, yaxshi, rahmat bayke. Mana bir tuğan o'sib bir qo'chqor tartib qo'y dedilar jana. Ha, ko'raylik-chi tuğanda. Qo'chqoring qancha? 120 tishchi. Yekichi bo'lalak. Ha, mana aşçı. Yekichi bo'lalak deydi. Kaçma. Oho, qarma. Öte küçtü gene tişini aç alma koydun koy. Sen üstünü açıp yürüyorsun o. 120 dedin mi? Linye kaysı. Kaç watt attın? Akırın açsan astın. Üstünü götür. Eko vuruşat iken değil mi? Aç. Bir koçkorun dişini aç. İki diş iken. İki diş açıptır, sayıptır. Kança kaçayın soda oldu? Soda olarak. Bolalak be. Sodan versin he? Can ap geldin be. Sodan versin. Don kabar degen. İki diş eken. Bir kolda açık yiyin içinde. Dur açıyorsunuzlar tuğanlar. Anda girdik pazarın içine akırın. Bayke bular kim o koyunuz kança? Bu koy neyse bunu nenesi de? Kozulu koy eken de. 55 kısırda. 55. Özün. Kosme. Kosmen 55. Nomer aytıp koymayız mı online balkim? 502 502 20 08 08 80 kança? 82. 82 eken makul. Aha. 82 dedi. Ama egis yigit egissingерби? Kança eken bu echki? 20 mingdek. Arı verirler. Süt bağıtında gene? 20 mingdek. Süt bağıtında eken. Kança litre beredi süt? 2 litre beredi. Kimin Hasan, kimin Hüseyinsin? Bu Hasan, bu Hüseyin. Vay maşallah. Ketele. Anda gelip turgan. Qaysi? Bital porterde turgan, ha? Sizniki ekan da. Tuğanlar bu yoqda süt bağıtında echkiler var ekan. Gelemiz hozir bu baykelerden suraymiz. Maşallah. Mo, o'sha shuni ko'rdim ele жаңырaki. Gelip. 11 ay. 11 aylık mı? Bağısıçı? Bağısı 32 ming. 32 ming. Paroda qancha? Nubiyskiy. Nubiyskiy bo'ladi ekan. Mana quloq boshlarini ko'ringizlar, quyruqdan. Telefon aytib qo'yinglar. O'shundalarni da alam deganlar bo'lib qolsa. 0773 65 59 79. Mana qayoqda olasiz? Soquluqda bo'ladi ekan. Rahmat, ha? Mana süt bağıtında. Süt bağıtında echkilaringiz qanchadan turgan? Ha? 18 mingdan. Süt qancha litr beradi hozir? 1,5 litr süt beradi. Eki oteng be? 18 dan eki oteng. Shir alganga qanchadan berasiz ekoni? Shir algan 17. 17 dan? Mana tuğandar. Yoshmi? Nomerini aytib qo'ymaysizmi telefon? Online. 0709 844 224. Bu qaysi parodadan? Bilmaysiz, ha? Mayli.
Sodаңы берсін, he? Wa aleykum assalam. Жақсы? Жақсы өзіңіз? Өзім қошан тартып шо. Қаншадан бағаларын айтыңыз? Қошқарлар екен, he? Қошқарлар қаншадан? Бағаларын айтыңыз, сізді тартпаймын. Жақын айтın. Жақын айтың бірақ, а? Балар арқандай. Арқандай болғанда, мысалы, чоңырақты бастайлы. Тиші қанша? Тиш бұзелек ал. Бұзелек қанша бағасы? 30. 30. Бұныз үші? Бұда 30. Бұлдағы 30 дейді. Мына екі үші? 22'den var. 25 мың сомдан. Шыларды қаншадан бербедіңіз, байке? Бербеген бағанда айтыңшы бір. Сұрады ой? O sıra otat. Қаншадан? 23'e sıra otat. 23-ке ұшын, he? Өзі көрінікті ұшыл екен, де өзі? 23-ке. Содаңызды берсін, байке. Жақсы сатып кетіңіз, мына. Ох, машалла. Ассалаумалейкум. Екі қошқарды көріп отам да, мына алыстан летсін. Өтің, айдаңыз. Мықты қошқарлардан көрініп тұрады, мына разрестері. Қошқар сезон башталады, а, байке? Бұйырса, тиштерін айтыңыз. Бұл 6 tişke kotor. 6 тишке қотар отады. Бұл? 2 tiş. Em saydı. Ем 2 тиш болып тұр. Жүн шотка екен. Бағалары че? Ең қызығы. Әр бірін бе? 70 мың сомдан сұрап отады. Каштақтарын қараңыздар. Ya, çoğun koçkor eken, he? Mına. Ne deysiz bayke? 25'e verilmedi. Ekovi. 95 minge berilmedi tuğanlar mına. Nomer aytasız mı? 0705 52 29 53. 52 29 53 deydi. Arkasından gösterip koyun, he? Alızıraktan kılıp mına. Koçkorlardan izlegenler bolsa görünüzde. Uruqtuqa jaraydı da bular. Ne qochqorlar? Dadil qochqorlar. Avam, dadil qochqorlar deb atadi. Yaxshi. Bu qancha oldi uy? 200 pası. 200 deydi. Ha, satat ekan. 200 deydi. Bazarın içine de girip көрсөтөйлү туғандар. Бул жактан минутабыз толуп кала турган болду. Өтө көп го бүгүн. Байке. Алдыңызбы? 74 болду ургач экен. Буйрусун. 74. Мына эркек бука. Бұларға да өтөбүз акырын этап менен. Мақұл, байкем телефон сүйлөшүп атат. Мо Афган қошқор бар екен. Афган қошқор қанша екен туған? Ассалаумалейкум. Алейкум салам. Қозу? Мына таза. Жүндөрүн қараңыздар. Басычы? 120 ғой? Қозу дейді. 120. Бұлчы? Бұл 3 айлық. 3 айлық екен. Қанша екен? Линиясымен 70 мың болды. 70 мың линиясымен дейді. Жақсы. 3 ай. Номер айтасыздар бі? Айтып қояңыз. 0707 2 баш. 61 88 30. Рахмат. Анда месе келді. Қаншадан қошқарлар оқшаштар? 45 мыңнан оқшаш екен, өңдері дағы, құйрықтары дағы, мінеки. 45 мыңнан сұрап базарға кіріп барады. Эми біз базардың ішін көрсөтөйлү. Туғандар, біз менен болып тұрыңыздар. Реклама үшін номерлі. 07. Алынды ба? Қаншадан? 30'dan 60'a çek. 30 мыңдан 60 мыңға базар bir turgaç bазар бияқта ғой, сен не бияққа кетіп жатыр? Бияққа тұрасың ба? Мақұл. Қанша болды бұл? Номер айтып қой, номері. 702 0702 44 44 21. Мынау да бар ба? Ассалаумалейкум. Сіздікі тұрбайы. Қанша? 75 қозылу, ene valla. Мына 75 deyip. O surgaç erkek mi? Erkek. Ha, egis bile bir satı yüktü de bayken. Jelin uydukunda eken çoğun. Kettik anda. Kança oldu? 32 dostum. Ekon aldınız he? Ene valla mı? 32 oldu buna. Ene valla ki. Kozulu koyu değil mi? Kançadan? 22'den sıra oldu. 22'den. Kozu koçkollar eken ha? Mana 22 mingden suralı otat. Pazar öte kızı. Mal көп, біз тағыла керелек біз içineç. Görünüzler, çalısta жүрген мекендештер, катталуучулар. Қандай спайк? Görünüzler, мындай лайктардан базы. Жарма қанша екен? Жарма? 80 сом. 80 сом. Таза жарма да. Үйдің жармасы қолда жасалған, натуральный да. Жақсы. Ешкен қанша туған? 8 мың. 6 yarım. Қайсыны? Мұны. Бұны şu? Bunu kaça veresin? 8. Bunu da 8'e, bunu 6'ya veresin. Sodan veresin. Aksakal kaysını sattınız? Kançaga şunu aytıp koyun. Kançaga satıp atasız? 24.500 ken. Buyursun, urgaç toktu ken he, koy bu. Koy bu? Toktu ken. Buyursun, algananga da, satkanга da. Mana
Razı olup qoldi, berekesini bersin deb alyp atat bayke. Mana. Qo'ying jo'shaga, men sigaret olaman. Qancha? Barakani o'zingizdan. Bering. Qancha qo'shib atasiz? 100 so'm qo'shdi. Ha, 100 so'm. Ha, mayli, o'sha 100 so'm boshqa yoqdan bersin. Yaxshi avam ekan. Sodangizni bersin. Yaxshi avam ekan. Bunday qo'chqorlarni da ko'rsataylik, tug'anda. Mana soda olgan yerlardan qarab atam men dile. Yaxshi ko'rinmay turibdi. Qanchadan bular? 32 mingdan deydi. Qo'chqorlar ekanda ikki tishlar o'xshaydi. Mana süt bag'itni echkilar. Ammo Hasan Hüseyin bu yoqqa kelib qo'yib turibay, voy krasavchi. Qanchadan ekan bular echkilar? 18. Süt bag'itinde? Ha, shundaylardan bormi bayki? Onlayn. Eko'la. Ma. Shunday do'stlar, kanalga kirib ko'ringizlar. Ayay 150 baş alam degenleri balıp atar. Kozlardan alam deydi, onday kozlardan. Ha, ma'qul. Soda olup atavı. 18'de bermeye koydum da. Eki oyunu 18'den. Qanchadan bereyin degen oy bar hem ava. 19'dan beri etelim yok. Жақсы екен, 19'dan beri etkende. Денсаулықтары жақсы. Қошқар bu? Eki öten. Algan adam mında kişine qaramasa болады mı? Пайдасын берет. Ma'qul, rahmat. Жақсы ekan mında görünüp turadi. 19'dan beri etkesde? Beres. Sodаңызды bersin bayke. Mandaylardan var ekan mına. Assalamu alaykum ava. Qanchadan bular? 30 mingdan to'qtilar mı? Büt var 30 mingdan to'qtilar. Mana. Aylandırıp ko'rsatib qo'ying. Mana. Yaxshi. Bu yoqda da var ekan. Shularga qo'chqor qo'shsa bo'ladi. Qanchadan bola? 35 dan aka. Har biri 35 mingdan. 35 ming. Qanchadan bo'ldi soda? Yangilar keldi. Mana bilan o'ylayapsiz. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Va alaykum. Qanchadan? Baribsiz. Densoqlar. Yaxshi. Qo'ylar qanchadan? Siz bu yoqda kesdi? 45 dan deb so'rayaptirim ham shunday 45 so'rashdi. Balazmi? Qo'zisi bilan. Qo'zi yaxshi ekan. Mana. Enizdilar jash quloqlari. Urg'achi qo'zi? Erkek. Razres bel necha ekan? Qanchaga berib eding sen men? Ayting. 40 ga berilmedi. Nolar için nolar? Buni undili 45 so'rayapti, 35 beryapti. 35 mi? Qo'chqor ekan a? Ha, urg'achi ekan, qo'y ekan bu. 35 mingga berilibdi mana. Bu qara qo'ychi. Ham 23 ga beribdi. Ha, 23 ga berilibdi. Ma'qul. 60 dan beribdi. Qaysi ekan buni uni? Oho, ikki cho'ngda 60 dan berib. Mana raketa quyruq. Mana 60 dan berilibdi. Bularchi 40 deb so'rayapti tug'anlar mana. Bu sizniki emasmi, ichovi? Ha, nomer aytib qo'ymaysizmi? Bunday satasizmi bozordan? Telefon aytasizmi? Ha, yo'q. Ha, ma. Bo'lib turanda, iyilik, sodangizni bersin. Buna tug'anlar, men erteng soqliq. Yaxshimi bayka? Reklama hozir. Qaysini? Mo'qozlarmi? O'ta hozir. Men erteng bo'lsa kemini tartayımı, ushul soqliqni tartib elita var go, araşanların mıqtılar taqtamdaki. O şaqtardı tartayımı, kommenterlerden de yazsanızlar, soqulukka gelip monda süt bag'itini echkilerden alam degenler bolsa da görsöňüzler bolat eken. Tartabız. Qara bu qo'chqor bu. Eki tishmi? Qo'zi qancha surib atasiz? 65? 65 ming so'm surib atdim. 65 ming so'm deydi. Sizniki chava? Bunlar 25 ming. 25 Hisar deydi. Don qaba. Mulmitis. Qancha? 17 ming. 17 ming so'm surib. Qanchadan berib jatasiz bayke? Aytingchi buni. 21 mingga berdim. 21 mingga berilmedi. 15 ga berdim. Buni 15 mingga berib edingiz. Rahmat ava. Men natim Arzubek. Arzubek avam. Allah razı olsun. Burasını aytib bayke mana. Gördünüzlermi? Ancha-muncha 5-6 teng emas to'shanchi. Qancha ekan bu? Oldim 24. 24 ga? Urg'achi bu? Ya erkek 24 mingga aldım de buna. Baykem ketib barata 24 mingga olibdi mana. Qo'chqor, qo'zi. Sherigi bor de. Sherigi shu. Qancha bu? Bunda 24 ga. Ha, bunda 24 ekanda. Semiz yetdi. Sodangizni ber. Buni qanchaga? 21 ga berem deydi, mana ejam. Жаңылы сода. О, соң ekan. Qo'chqor ekan a? Manaki. So'g'anlar o'ta ko'p sirtda. Assalomu alaykum. Bag'alarini bir aytib qo'ymaysiz ko'rarmanlarga. Qanchadan so'rab atasiz? Qo'chqorlarni.
Buğa? Ha. Bunu 31 ming so'rab atadi. Buni 24.500 ga deydi. Va echkichi? 11 ming deydi. Qo'ylar da bormi, aka? Sizda bugun assortiment ekanda. Qo'ylar qanchadan? 30'dan eko. 30 mingdan eko. Ha, bichmal. Bu qo'y. Bu qancha? 28 ming. Rahmat, aka. Savdoningizni bersin.